حکومت هەرێما کوردستانیش بەڕێگریە بەڵاوبوونا ڤایرۆسا کۆڕۆنای بکە ڕاگرتنا کار لە دەستگەهێن فەرمی تا 16 نیسانا بێ درێژ کرد. لە داخوایانیەکێدا ڕۆژا شەمیە 28 ئادارێ کوژ ئالیە جۆتیار عادل بەردەفکێ بناوی حکومەتە هەرێما کوردستانی دەرکەتیە هاتیە. وەکو بەردەوامیش رێکارن خۆپاراستنێرە ji بۆ رێگریە لە بەڵاوبوونا ڤایرۆسا کۆڕۆنای لە هەرێما کوردستانê بڕیار هاتە ستاندن دەماراگرتنا کار ئانگۆ دەوامێ لە هەمی وەزارەت و دەستە و دایرە و دەستگەهێن هەرێما کوردستانê لە هەمی زانکۆ، کولیژ، دبستان و ناڤەندên خوێندن و فێرکردنê yên حکومی و yên taybet. Ji roja yekşemê 29 adarê ta roja pênşemê 16 nîsana 2020 hate dirêjkirin. Li gorî heman biryarê ragirtina kar, hêzên asayîş, parastin, alav û dezgehên tenduristî li xwe nagire. Dêt karê xwe de ji bo xizmeta welatiyan berdewam bin. Daxuyaniyê serbar kir ku Wezareta Tenduristiyê û Wezaretên Xizmetguzariyên Giştî pêşkêş dikin dê xizmetguzariyên giştî û xizmetguzariyên awarte ji welatiyan re diryal xwegirtina sîstema nûbedariyê re berdewam bikin. Hikûmeta Herêma Kurdistanê qedexekirina çûnûhatinê ji êvara 16 adara 2020 li Hewlêr û Silêmaniyê du rojan sepand. Berya ku li ser çend qonaxan ta 1 Nîsanê dirêj bike. Hemî bajar û parêzgeh û deverên Herêma Kurdistanê jî xwe bigire. Serbarî qedexekirina çûnûhatinê di navbera bajar û navçeyên wê de. Te dema ragihandina vê biryarê 122 kes li Herêma Kurdistanê ڤayrosa kۆڕۆnayê ketine. Du kes ji wan jiyana xwe ji dest dane û 53 rewşên nexweşiyê bi kۆڕۆnayê rizgar bûne. Elî Omar